Chindachuchi na demdun sinzi kusha Biden ki gyanyon sunjup lobden batha chinde siju lobden ba nam ngodwe na be kapla ko na be America zamling tingche teng chilo cheba chungu yoji sungyu zambuli neti chekyur thati yin nganzu chirden chekyu mela nganzu khade namla donglen chekyur thati yin nganzu thunjo nam yuju mela nganzu rindang sunjup chekyur thati yin Kushab Trump zingyong ki nyamde gezo la shidi sungyub ki ledun bena Palestine ki gyabjuwe netan tha pyume ki choden ki chedu nambe rungu dola saya yata mangbu je yu. Gezo kondo zamling choden tsokpa ne ari chirden cheba tha namshi ki chodun zowo shikne chirden cheba je. Kushab Biden ki siju kachik gyogbo go ne yuwa dongna geji na ari tunbe tsowa lep sibaredu. Nedun keba kaji ki nyamri gezo ki chikib chungchi Antonio Guterres ta Amerike zingyong sabe war dalam santu doju rewa thongi yobre. I think we're going to see Guterres laying out some pretty ambitious plans. Guterres ki sanglor namshi gyurdo da danyam mebe nedala donglen cheche cheshi chimbu tungyu re samgi yu. Geji nyamri la tenne cheshi chimbu tungyu jingju top yu kanyin sena tuzu jik la kongki gusheb Trump la poktu minro we chedu susen shira nangu chungbare. Kusha Biden ki nyamde gezo ki shungzab wame Linda Thomas Greenfield ni chinde mena nyamnyo jenshi gimare. Kongki Amerika zamling dengche teng chilo che yu gega mangbo nyamde gyartu che yu yen la gende yangyar che yu yen che judu. Nyamde gezo ki shungzab mena mambu yongda tha yongda membe go ne kong wamir dambar gasu shudu. We think that should bring to bear a vast Nganzu sambar kongki longo chuta sumki ring chinde nambe nyamnyung pyusum sokpa kirkyu yobane tada nganzur kowe negapshikre. Nganzur chinde nangyu zel tha samlo natsu luenba tumongi zadu yoba shenkenshi gugudu. Gyartu Iran da kenge jo tumene zingyong sarbe chedan la chota che tupyu yenshin. President-elect recognizes that this is going Demdun sinzin ki nedan kakbor donglen che gyoba kenge yu. Kesi Iran ki nidon chonga lo kenge chatsan sungdo yu na Amerike kenge gyartu mutu nangyu yinba teni gonzu zam yinba tha jesu mutu du chumyo chebe kap ga tosar lebgyure. negotiations, and that's where the difficulties are going to come. Kushab Trump ki nyamde gezo ne ari chirshi nambe kabla gyana ki shuken cheru tangu zu yu. Ari tuncho da kade cho nika ne kushab Biden da kongi nyamde gezo ki kuzab ki nyamde gezo ki nala Amerike goji sabe nuba khanda tungu yumin tela tona chenpu chigi yudu.